Ndabasuhuje mbahaye ikaze kuri Chabi Esport, amahoro y'Imana abane namwe aho mwese mu bice bitandukanye, mukomeze kugubwa neza mu bice bitandukanye. Uyu ni wa mwanya tugiye kuganira ku makuru y'imikino agezweho ari kuvugwa ku mugabane w'i Burayi, by'umwihariko imikino ya Champions League itandukanye imaze kuba mu kanya kashize. Amakipe ane amaze kuba agera muri kimwe cya kane kirangiza. Ni imikino yo kwishyura yabaga ku mugabane w'i Burayi mu mikino ya Champions League itandukanye, ndetse turaza no gucishamo n'izindi nkuru nkeya zigezweho ziri kuvugwa ku mugabane w'i Burayi. Nizo tugiye kwibanda muri iyi video duteguye muri aka kanya. Bifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Nge muri kumwe tugiye kubana muri icyo kiganiro kuri Chabi Sport, ndi Charles Chabi. Reka dutangire amakuru yacu y'imikino ku mugabane w'i Burayi. N'ubundi nk'ibisanzwe mu irushanwa rya Champions League ni umwihariko imikino ya kimwe cy'umunani kirangiza ya returu yari iri kuba mu bihugu bitandukanye. Ni imikino ine yahuje amakipe agera ku munani. Umukino wabanje ukabimburira izindi ni umukino wahuje ikipe ya Barcelona Murugo aho bita Olympico Stadium y'i Catalonia, itsinda ibitego 3-1, itsinda ikipe ya Benfica Lisbon yo mu gihugu cya Portugal itsinda ibitego 3-1. Umukino ubanza byari byarangiye ari 1-0 cya FC Barcelona. Match ubwo zombi ni ibitego 4-1 muri aggregate. Ikipe yari yabanje itsinda igitego hakiri kare cya Otamendi. Ikipe ya FC Barcelona iza kwishyura ku gitego cya Rafinha ndetse n'umukinnyi witwa Lamine Yamal, ndetse na Rafinha aza kongeramo igitego kindi. Rafinha akora amateka muri uyu mukino ko yaje kuba umukinnyi mutoya ku myaka 17 n'iminsi 241, atsinda igitego akanatanga assist mu mikino ya Champions League, by'umwihariko mu mikino ya knockout stage. Ntabwo byari byarigeze bibaho, ni amateka yakoze mu mukino. FC Barcelona ikaba yaje kuba igera muri kimwe cya kane kirangiza, ikaba yakomeje ikuye mu kipe ya Benfica ku kinyuranye cyangwa se kuri aggregate y'ibitego 4-1. Naho ikipe ya Bayern Munich mu gihugu cy'Ubudage yari yagiye ku kibuga cy'ikipe ya Bayern Leverkusen. Umutoza Xabi Alonso wakinaga umukino we wo kwishyura yakira ikipe ya Bayern Munich yamuteye ibitego 3 muri match ibanza. Ni ibitego 3 yamutsinze muri match ibanza ku busa. Uyu munsi rero yongera basubira ibatsinda ibitego 2-0. Bayern Munich igitego cya Harry Kane ndetse n'igitego cya Davis, uyu mukinnyi ukina yugarira inyuma, akaba babone ibitego by'ikipe ya Bayern Munich ikuramo ikipe ya Bayern Leverkusen ku kinyuranyo cy'ibitego 5 byose ku busa mu mikino yombi. Umukino wa mbere byari 3, wo kwishyura bibaye 2-0, ubwo bivuze ngo ni ikinyuranyo cy'ibitego 5. Vesa Company abijemo neza, agejeje ikipe ya Bayern Munich muri kimwe cya kane kirangiza, atsinda Bayer Leverkusen na Alonso, yemeza no muri shampiyona akina bayoboye n'ubundi ari ku mwanya wa mbere abarusha amanota agera ku 8. Akaba ari uko bigenze mu gihugu cy'Ubudage. Ni umukino utagoye cyane ikipe ya Bayern Munich ko yabonye icyo yashakaga, ni ibitego 2-0. Ikipe ya Bayer Leverkusen birayigora, ntiyabonamo igitego na kimwe. Naho undi mukino wabaye wundi ni umukino wahuje ikipe ya Inter Internazionale yo mu gihugu cy'Ubutaliyani ku kibuga Giuseppe Meazza yakira ikipe ya Feyenoord de Rotterdam itozwa n'umutoza Ruben van Persie, abatsinda ibitego 2-1. Bisanga ibindi bitego 2 batsindiye mu rugo kwa Feyenoord mu gihugu cy'Ubuholande. Match irangira muri aggregate ari ibitego 4-1, ikaba isikuramo ako kanya. Ni ibitego bya Karanaguru ratsinzemo igitego muri uwo mukino, akaza kwitwara neza, ndetse n'umuhungu Marcus Thuram, umuhungu wa Lilian Thuram, aza kubona igitego muri mukino. Ibitego 2-1 byari bihagije ngo aggregate ibitego 4 byose ku gitego kimwe ikuremo ikipe ya Ruben van Persie utoza ikipe bari gutoza umukino we wa kabiri mu mikino ya Champions League. Akaba ari uko byagenze mu gihugu cy'Ubutaliyani ku kibuga Giuseppe Meazza. Undi mukino wari utegerejwe n'abantu benshi cyane, ni umukino ukomeye wahuzaga amakipe abiri yerekanye umukino udasanzwe mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni ikipe ya Liverpool
ndetse n'ikipe ya Paris Saint-Germain bakinaga mu gihugu cy'Ubwongereza bita Anfield Road. Ni umukino wo kwishyura ubanza, match yari yarangiye ari igitego kimwe ku busa, cyari cyatsinzwe na Ehhh mu minota ya nyuma. Ikipe ya Paris Saint-Germain itwaye neza ariko biza kurangira idaciye amanota 3, irateye amashoti arenga 20 yose arenga 9 agana mu izamu ariko ibura igitego. Ikipe ya Liverpool ikora amashoti 3 ikoramo rimwe ibonamo igitego, yari yatsinzwe na Ehhh icyura amanota 3 mu mukino ubanza wabereye Parc des Princes mu gihugu cy'Ubufaransa. Kuri uyu munsi hari hitejwe byinshi bitandukanye ku bakinnyi b'ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe ya Liverpool nayo yari kuvuga ko itari kudefanda. Mu mukino batsinze muri weekend batsinda ibitego 4, ikipe ya Paris Saint-Germain bari batangaje abakinnyi batandukanye barimo abakinnyi nka Desire Doué ndetse n'abandi batandukanye bavuga ko bari tayari bagiye kuza gutanga ibishoboka byose kugira ngo bakuremo ikipe ya Paris Saint-Germain. Ibinyamakuru bitandukanye biri kwandika ko ari misiyo ishoboka yo kuba bakoramo ikipe ya Liverpool Murugo imbere y'abafana, imwe muri ahantu muri stade zigira abafana bakomeye ndetse bafana cyane, ije kubakuramo ibatsinze igitego kimwe ku busa. Igitego kimwe ku busa cyatsinzwe hakiri kare cyane mu gice cya mbere, kigatsindwa n'umukinnyi Ousmane Dembele. Umupira warutewe neza na Barcelona uraza bananirwa kufunga kukuraho Konate, umupira umwikubitaho Alisson Becker ajya ku rundi ruhande. Dembele akoresha imbaraga niyanga kugwa atsinda igitego cya mbere cy'ikipe ya Paris Saint-Germain. Bakiryamaho kugera match irangiye iminota 90, iminota 30 y'inyongera nayo irangira bikiri cya kimwe ku busa. Bajya muri penalty zitewe hagati y'ikipe ya Liverpool ndetse n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Liverpool iteye penalty 3 zonyine iratame 2. Ni penalty ya mbere yatewe neza na Mohamed Salah wazaga yishyura penalty yari yatewe neza n'umukinnyi Vitinha. Ikipe ya Paris Saint-Germain Vitinha yatsinze penalty, umukinnyi witwa Ousmane Dembele atsinda penalty, umukinnyi Ramos nawe atsinda penalty. Iya nyuma y'agashingura cumu yatewe na Desire Doué, niwe utsinze penalty ya nyuma ahisha intsinzi ikipe ya Paris Saint-Germain kuri penalty 4-1, uko Ehhh yaje kurata penalty ndetse na Darwin Nunez barase penalty z'ikipe ya Paris Saint-Germain iba ivuyemo kuri penalty 4-1. Paris Saint-Germain ibikomeje muri kimwe cya kane kirangiza. Akaruko bigenze ku makipe yombi nk'ibisanzwe, ikipe ya Paris Saint-Germain ikuyemo ikipe ya Liverpool mu gihugu cy'Ubwongereza mu buryo mbere ko ifixture zibaho abantu benshi batigeze bitega, ariko abakinnyi batandukanye barimo abakinnyi ba Kivica Braskeria, umwe mu bakinnyi beza bafashije ikipe, Desire Doué, Ousmane Dembele, umukinnyi wari mwiza mu mukino ukora bike byiza mu mukino, wanabonye n'igitego muri uyu mukino. Vitinha wagize match nziza y'igitangaza, Yohane Vest nawe mu kibuga hagati nubwo atagize match nziza. Abakinnyi nk'aba Marquinhos, Gianluigi Donnarumma wanabaye man of the match kubera save nyinshi zitandukanye yakoze muri uyu mukino akitwara neza. Abakinnyi nka Ashraf Hakimi, Nuno Mendes, abakinnyi bitwaye neza ku ruhande rw'ikipe ya Paris Saint-Germain. Ku ruhande rw'ikipe ya Liverpool abakinnyi bari babuze barimo Mohamed Salah ndetse na Luis Diaz babuze muri uyu mukino. Ubona ko aba fullback b'ikipe ya Paris Saint-Germain bitwaye neza, bari babahagaritse neza cyane. Abagabo bombi babura igitego ndetse n'umuzamu Donnarumma umutaliyane waje no kuba man of the match, wakuyemo imipira myinshi agafasha ikipe ya Paris Saint-Germain gukomeza. Nyuma y'umukino Donnarumma aje kubatangaza ko byinshi byavuzwe mu mukino ubanza, avuga ko atabashije gukontorora ngo match irangire atitwaye neza, ariko avuga ko we yaberetse ko hari icyo ashoboye agiye gukomeza gukora cyane kugira ngo akomeze ahe ibikwiye ikipe ya Paris Saint-Germain. Umutoza w'ikipe ya Liverpool nyuma y'umukino nawe atangaje ko mu minota 180 ntago bari bakwiye ibingibi, avuga ko bitari bikwiye ko bataha batabonye intsinzi, by'umwihariko mu mukino mu minota 90. Avuga ko bitwaye neza muri uyu mukino, ariko aza kuvuga ko mu minota 30 y'inyongera ikipe ya Paris Saint-Germain yabarushije, ikaba birangiye n'umukino iwutwaye. N'umutoza Arne Slot asohotse mu gikombe cya Champions League, hamwe mo yahabwaga amahirwe ko yatsinze imikino myinshi, aho iyi campaign yarigeze ntabwo yarigeze atsindirwa umukino n'umwe mu rugo. Imikino yose yari yarabonyemo intsinzi, kandi harimo imikino yatsinzemo ikipe
za Bayer Leverkusen ndetse n'ikipe za Real Madrid azitsindira mu gihugu cy'Ubwongereza. Bari baratsinzwe umukino umwe gusa usoza amatsinda ko asozwa ariya bira bakinaga za playoff bimeze ibira mikino bakinaga imeze nk'amatsinda. No mukino wonyine bari baratsinzwe ariko iratashye nyine muri kimwe cy'umunani nihe biriyemo. Muri kimwe cya kane bivuze ngo amakipe yamaze kugerayo ane ni ikipe ya FC Barcelona, ikipe ya Inter de Milan, Bayern Munich ndetse n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Birumvikana igeze muri kimwe cya kane kirangiza. Indi mikino izaba ku munsi w'ejo, harimo nk'umukino ukomeye wo kwitega cyane, n'umukino uzahuza ikipe ya Real Madrid ndetse n'ikipe ya Atletico Madrid. Umukino ubanza byabaye ibitego 2-1 cy'ikipe ya Atletico Madrid. Ni ibitego byari byatsinzwe n'abakinnyi b'ikipe ya Real Madrid harimo Diaz ndetse na Rodrigo Gaos batsinze igitego muri uwo mukino. Igitego rukumbi cya Atletico Madrid cyari cyatsinzwe n'umukinnyi Julian Alvarez. Kuri uyu mukino uzaba ku munsi w'ejo ni umukino uzabera Wanda Metropolitano, ni ku kibuga cy'ikipe ya ATM cyangwa se Atletico Madrid. Ni umukino wo kwitega nawo twitezemo byinshi bitandukanye, ko ni umukino utararangira. Ikinyano cy'igitego kimwe birashoboka ko yatsinda ndetse bikaza no kubona ibindi bitego birenzeho ku mukino uzaba ku munsi w'ejo. Tuvuye mu mukino ya Champions League, reka dusoreze ku dukuru tubiri twa nyuma mbere yuko dusoza nizi update twabahagaze imikino ya Champions League. Umukinnyi witwa Paul Pogba kuri uyu munsi nibwo yamaze kuba yemererwa kongera kugaruka mu kibuga nyuma y'igihe kirekire uyu mukinnyi adakina kubera ibibazo yari yiteje bijyanye n'ibyo kuba yaranyweye imiti yongera imbaraga kandi bitemewe muri siporo. Uyu mugabo rumaze igihe kirenga umwaka adakina umupira w'amaguru. Kuva mu ikipe ya Juventus niho byamubereyeho, ndetse Juventus inasesa amasezerano y'uyu mugabo akaba ari free agent kugeza kuri ubu ngubu. Amakipe atandukanye avugwamo ndetse nayo ashobora kuba yakerekezamo, ni ibyo dutegereje kureba ko bizagenda ndetse n'ikiri imbere mu minsi. Gusa yamaze kuba yemererwa kuba yabona ikipe yari yose agatangira gukina ku mugabane w'Iburayi. Umukinnyi uvuga ko we ari tayari, yari amaze amezi 3 akora imyitozo ye ku giti cye, avuga ko ari tayari kujya kugaruka mu kibuga kandi ko agifite byinshi bitandukanye byo gutanga. Uyu bamwita Paul Pogba akiniye mu makipe atandukanye harimo Juventus, Manchester United ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yanatwayemo igikombe cy'isi cya 2018 kumwe n'aba Kylian Mbappe akiri mutoya cyane ku myaka 18. Inkuru ya nyuma twasorezaho kugira ngo dusoze inkuru zacu z'uyu munsi n'ibyo twabateguriye, ni inkuru y'umugabo witwa Didier Yves Drogba wujuje imyaka 48 kuri uyu munsi. Ni umugabo w'umunyafurika, umwataka mwiza w'ikipe ya Chelsea, wakiniye ikipe ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Marseille, mwiza w'umunyafurika wanakiniye ikipe ya Cote d'Ivoire. Akaba umwe mu bagabo bitwaye neza bagiye banabona n'ibihembo by'umukinnyi mwiza muri Afrika. Nyuma y'iyo sabukuru y'uyu mugabo, reka dusoreze ku inkuru y'ikipe ya Manchester United yamaze kuba ishira hanze, iyobowe n'umugabo Sir Jim Ratcliffe. Yashize hanze igishushanyo mbonera cy'uko stade izaba imeze nshya ya Manchester United bagiye kubaka. Ni stade bazubaka iruhande rwa Old Trafford, ikazaba ari New Old Trafford. Stade izabijyamo abafana 100,000 bose, ikaba azaba ari stade ya mbere nini mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni stade biteganyije ko izuzura bitarenze umwaka wa 2028 ubwo Manchester United 2028 izaba igiye guserebura imyaka 150 imaze ibayeho. Ni stade iteganyije ko izanatahwa. United yamaze kuba umugabo anatangaza Sir Jim Ratcliffe ko barifite na projet yuko uwo mwaka ikipe ya Manchester United yaba ifite ikipe yo gutwara igikombe cya Premier League biziza imyaka 150 ikipe imaze ibayeho. Ni stade nziza izaba iri moderne, yamaze kuba ishirwa hanze igishushanyo mbonera, ikazaba itangira kubakwa mu minsi ya vuba. Akaba ari stade izaba ijyamo abarenga 100,000. Iyi kipe ikaba inafite n'umukino ku munsi wo kwa kane mu mikino ya Champions League yo kwishyura izakina n'ikipe ya Real Sociedad. Bari banganyije igitego 1-1 mu mikino ibanza ya Champions League. Umukino wo kwishyura uzabera kuri Old Trafford. Mwakoze kubana natwe kuri Champions Sport, mukomeze kugira ibihe byiza, nyagasani abarinde. Hasta la vista, shalom shalom.